leo nne ke tlotle boeteledipele ba motse o ka maemo ka go harologana ga maemo a rona ke tlotle baruti bogolo jang ke be ke tlotle motsamolo ya setilo le maloko a Botho Setso Society. Nna ke bidiwa ga Bonele Mosadi ke moeteledipele wa Botho Setso Society ka kakaretso I'm an executive chairperson ya Botho Setso Society. Me Dipunga ke leloko la rona e ne le leloko la rona go tlhala malatsi la gampieno o re joinne ka 2021 ha la introduce mo go nna ke mmemma ga go polo mmemma ga go polo go ne ha ke ba ne ba reka mmogo go absa ba batho ba ne ba bua matshelo jaaka ga ke utlwa ile gore ba ne ba nna ba bua matshelo maga ga polo ka gore ena o tsalanye le batho ba ba go kuma kwane ke so se le gore o na itse ka mokgatlho o motona o wa Botho Setso re Botho Setso Society ke le Huto Society me nna ke mo dula stilo wa mekgatlho e be di yone setae meraro ke Botho Setso Society ke le Huto Society e na di scheme sa yone mme sa Botho Setso sone sa directwa ke Absa Life ha sa le Huto sa directwa ke Liberty ke sa bohalle ba hantela tla bona ditante tsa teng di beilwe go teng go le Liberty mo kwa dile Absa ke mekgatlho e le gore re mo go yone re otlhe le dipong ka le ba bangwe ba le ba bonang ba le gone ha bontsi ba teng o tla bana ba apere yaka ke apere yana ga ke a kgaba ke apere tunic mme jaanong diponka a re joina jalo ka 2021 mme a nna leloko hela la Popota yaka ga le bona re kwadile gore ke leloko la rona la Popota leloko la Popota ra motho yo o duelang sentle mme ebile go na le e nngwe gape e leng gore re na le scheme ne re sa bagolo hela se e leng gore se ne se tsa batho ba tona hela go simologa go a go ema ka bo 95 years sone seo re se dirile diponka mo go sone mo a tsenya mme mmagwe mme sone seo re se emisitse re se ka re ba 95 years ba re ba tla joina re se emisitse mme re se emisitse yana ba ba mo teng bone ba mo teng hela ga ba ka tlhola ba tswa so the scheme se sa phaleteng sone sa Botho Setso Society le Huto Society mme ka bokhutswane mme ha o le leloko la Botho Setso Society o joine ka 320 o diponka bona ga ba joina ka 320 ba joine ka bo 100 pula ena bona ga pione le re ga sitso ba ne ba duela hela 135 ka kgwedi mme ha ba duela 135 jaaka ha re le hano yana ke bua ka phitlho ya ga diponka ke ntshitse 25,000 mo godimo ga 25,000 ra be re ntsha 4,000 re 4,000 ene ke wa dijo be re ba gape re ntsha 1,000 re ke wa dikgomo mara ba jale dikiane re tla re tshotse grocery re ba gape le ga batho be re tla ba gore nnyaa it's old school re neele batho madi ba ithekele grocery ya bone bo ba ya boithwalelela ka madi a bone mo godimo ga mo ga re sa dira ya dira program ga la ka bona program ya ga diponka e ne e dirwa ke Botho Setso ke e ntse jaana e se ke be le bone mo magalapi e ntse jaana ke dumela ta go diponka ne le motho wa class and ha la ka bona program ha ke re motse mo ga class mme this one ke la ntlha le bona wa e bona go le mo pateng hela wa e tsenya program ke booklet na di page tse 12 program mme ha ke mo Botho Setso yana bona re itirela ba maloko a rona e le gore a na le content e ntsi ke gore ha e le nna hela ke so ke berekile hela be ke nna modimorui a ke re ga ke na boselo bo o bontsing ke re na le program hela e stream wa bona mme yana ha go na le content e ntsi o kile wa ipona wa bona video wa bongoma o tla tsela mo le tla be re go dira program e leng gore ga e le tona mmile e le smart ra e dira yone ke part of the package jaanong ke re Mary ke morekere o ntse a tswa kante e leng mo go ene ke a Botho Setso Society ga se a ga diponka diponka o na ditante tsa gago ba gaetso mme hela ba mmaru ke gore this is our package ditiro tse di gatse go na le tse re tladitseng ka tsone tse di phasimantse mme ditiro tse re di bonang ka ga tse di nkente tse bagolo ba ntse mo go tsone tse di phasimantse le tse di ka gatse tsa oveke ke Botho Setso le Huto Society di-capital the old startup
ke botho setso society mo godimo ga moo le mo biking jaaka re ntse re ntse yana ke ntsha borotho o buduleng bo le 200 bo tla bo budule ga le kgakala rona yala madi lo tsa mona go reka kwa lona go la hela gore ke bokae ala re kuku ke 5 pula na re tla re 5 pula times 200 be re go neela ke re go botho setso ke pa marotho a wa ke mo khoboro ke mogopolo sa go botho setso ga o santse ore re ntšea ka bona gore re tlabe re beile re ke le sethunya sa 750 ke a bona gore go dumeilwe ga setswetse dithunya re beile sethunya bonego re sana re baya sethunya bonego re tlabele gora gore ba tante ditiro tsone tseo tse 100 ga re sa re di baya bonego re tlabele gore re tla sala re neela re tshedisa ka 1000 pula kgwedi le kgwedi for the next 10 months re ntse re ntsha 1000 pula kgwedi le kgwedi gore nyame ke sala le ntse re ka motlakasenyana ga e santse le itshetlela ditiro tse ga di atla le yone podium e batho ba kereke ba le sebare gane a se bantse le disa blue mme batho ba kereke ba le bare ba apara jana ba kopa gore re apese ka khalara ya bone maabane re be re apesa le podium le di-light tota di-led lights ke disa di-led lights mo phitlhong ga sa di tse di-led lights yanong e tla re ga le tswa gone ka gore ne re sa dira memorial service ela ka gore go ne go le sepitaganyana e bele gore tla re kgante e be re re le bona diwanyana mephuthelanyana gore lona ba bang shoshong ba bang mogobane tsamaya le ntse le ja di mona monetse mo tseleng e le ga botho setso society le buto e tsamayang teng mme mo godimo ga mo ba gaeso nna ke moaketsi ke re kwetse ke bula ga onela mosadi ga re leba mo jarateng e bapileng e ka gabele go na le ntlong ka sengwake se ra re ke ya barolong it's a VIP pilot that is a package ya botho setso society go morago ga ntlo kwa go na le fridge a mobile chiller sa re ba ka la bone ke package ya botho setso society mme bila gape go ngora tse re nne le di-ginger di le 200 gampe yona ga ra ira di-ginger ka gore nako ene e re pitagantse re tla bona di-tin di-drink sa molengwane di le 300 ml tsa dikhoku tsa eng phela ga lo di bona beleso ke sa botho setso digolo dietla jaanong ka nako botho setso a kere we are smart ga re batla mo go nna gote kouku ke nneela kouku a ke tshela mo o tse 2 liters wa bona mongwe le mongwe o lebagana le ya gagwe a banwa mme ebile le gona gampieno ke bona gore ga go se rame thata ke tla re gongwe re isele mabitleng e be re ile mo le mo metsi gore metsi a le ga go le mariga le nwe metsi bangwato re ntsha metsi a le 200 500 ml e ka ga botho so e dirang ka teng ke se leng gore ke tsaya gore ga ke a lebala sepe mmemma ga e gopole ka society ya gago ke di buile tsotlhe mme ga ke bua kere ba gaeso botho so ya office ya rona e ko block 6 gaborone re na le office e le gore centralize re operate rata mo dikgotleng ka gore senologane mo dikgotleng ebile ke sa rata ka kubu ya boo dio ke agileng teng ka gore ke na le modisi wa me ke mohumagadi wa ko odimatebele ke mamarantabe ke o gagone ya gaga le makelosekale ke executive committee batho ba ke agile ko ntlo ga eta ke kubu ya motseng go tigile ke sana ko magalame ke be ke sa bue gore bogosi bo ratlile ko makeleleng mme gape mono jaaka re le mono yana le ka bona ntse go molosa mamo o na dibone ya ditlombitlombe go te botho setso lo sa itse gore ke eng go tawa rona mme re na le office gape ko phalape we have just opened an office in Phalape re na le office ko block 7 mme o ikela go motho wa rona o mo diphalane ha old police ka bona ka gatsiwa la le lehuto e tla le lehuto botho setso ka le lehuto le itse gore go twa society ya ga diponga ga se itsewe tsamaya le bolela batho diponga o na join society e bosisi ya mo kokorosa mme ga ka re ya ba gaetso ga ba latlhegela lona hela ba gaetso diponga le ha ba ga itekodisa mme ga sa tlhola hela gore a le police ya go ya masentle ne le motho o duelang go pele go 6 months o le ana o tsamayana na eme ka june mme batho ba ga bone le bone ba itse le bana ba na re ba laetso ke gore o na a re laela sengwe le sengwe le gore ga le tsena kwa mogang ke tsamaile le tele bone
poifo le wena semama go na le poifo na le o mongwe ke le sina na mme ba bedi ba neng ba ke ba bolele se le ke le ska ba la tlhapolosa ka gore go tira ga tlo tshware se mme go tira ga tlo tshware se mme le se ya le ya mo gele le di ha ba tlo se ra di ka mo ka ga mango ba ga eso ala la tlhagala le no si mme mama le tile o le loko la mo kgatlo wa rona anda kharelo society e le mo sentse tlhokometse ba boloka ha ta se ga yone ra tlhokomela ba gaetso ke a le boga mo tsamaisetseng yo sa bona probleme ya rona e na le sengwe le sengwe ka botho seso society yo sa e bona o kgona go romela le boko diponka o numbereng ya 72300-854 72300-854 hela ga o romela le boko diponka o tlabe go romela probleme ka PDF gore o tlo o kgona go bona ga o thaetswe ke go utlwa gore tsamaiso ya botho seso e a reng ka gore e rwele mo teng mo kgokolosa Thank you very much. Botho setso. O sa joina botho setso ta ba ga hela. O ta ba ga. Botho setso ke matso ne. Monana, o fila ke o ke mo. Monana o file le rona ro tlhe o file. Ya mo file o file mo me jwa kereke nna ba go ta ba ipakanya. Di ba ba melaetsa ile lorato a sitsi mo Thomas. Le ona le ipakanya. Mo me jwa kereke tsamaya ka kwa.